Yeah, sengikhona futhi benza production bafethu lena ngoba yenza mina guys. Hey, inkinga kunzima la emhlabeni, kunzima la emhlabeni. Singakhuluma phinde sikhulume sikushusise umhlaba kunzima bafethu. Hayi kancane. But singasho ukuthi okhofe. Yabo. Yeah, wona ufe umhlaba. Yeah, just unzima. Ngoba khona izinto ezenziwa abantu abangenazandla esihlula abantu abanezandla ukucabanga kuphela. Ya mesiyilaba futhi yabo. Ukuthi thina kahle kahle why thina ama-South Africans silele kazo bafethu. Mangithi silele angisho ukuthi silele sonke. But sihlula ukucabanga kakhulu. Size manje sona abantu bangaphandle for no reason. Kungenazathu. Yabo. So labantu abangaphandle kungenazathu into encane yenziwayo. Phela ungakhumbula kahle abantu bangaphandle before bazela iJozi bangayazi into yokuqala iJozi, bangayazi South Africa, bafakana so basemzansi and baliphethe khona to khona, but you don't see ukuthi mhlambe ngikhuluma kabi, no, angikhulumi kabi bafethu, just mina ngifuna ukubhekisa bafethu, ungathi ubukisisa kahle bafethu. Uyafika like my friend ane ejaktini lakho, makafika kanje ejaktini lakho uzokunika malini, uthi okay ngikaya 5,000 imali, thatha igaraji yakho, makathatha igaraji yakho kanje ufaka istoko, gcwalisa istoko, uyathengisa. Do you know ukuthi my friend we 5,000 uyenza ukhipha malini ejaktini lakho emonth? Mayikhipha 100,000 a month ejaktini lakho. Thina ama-South African cabanga senzani? Thina siyavuka sama-CV siyosibhala. Abantu abanama-CV think about that. No CV, banawo ama-CV ane, but iningi babo bafethu bayicabangela, bala imali iza kubo, yabo, bona bahleli. Thina ama-South African siyavuka sophanda imali, yabo, asicabangeni twice bafethu like, yabo, noma yini mfethu uvule yakhe, yabo, noma yini encane bafethu singahluli abantu bangaphandle bafethu. So kusho kanjalo all Africans yabo, but yabo singahluleki. If ungacabanga kahle before way back, before 2009 I say 2009 yabo, 2009 mfethu, 2008, 2007 obayifani bebayifew bathengisa amabhodo la estradini, uyabo, baphethe ingubo estradini. Wathi 2010 World Cup, 2011 gcwala iJozi lona beselokhu ligcwele, mara hayi ngaleya ndlela, hayi ngaleya nhlobo, gcwala my friend. Angisho ukuthi World Cup isibulalile yona, asibulalanga, kodwa yithi esihluleka into yokucabanga. Bafikile abantu bababona ukuthi asinazo iy'tolo, asinayo ini, angibakhulumeli mangikhuluma kanje, kodwa sengithi thina sihluleka ukucabanga, yabo, siyazi asiphiwanga, asinayo i-patience ngoba singabantu balana, singasho ukuthi maybe sine-pride nokuthi ubani uzothini, but it's not about that. It's not about ukuthi ubani uzothini, it's about ukuthi wena ufunani empilweni, it's about ukuthi impilo iphethekeni, it's about ukuthi wena ucabangayo. I don't say much ngoba angikabi nayo imali ukuthi mina ngikhulume, kodwa ngiyasebenza ukuthi ngiphile, kodwa one thing ngibona ukuthi ngilinde lento yami ezongivuseza ukuthi ngizwe,
everything forgiven woman. Kuba nje ngoba ngithi example labantu my friend bangaphandle abantu baze bangalazi ijuice bafundiswa yithi ijuice bayenza imali ijuice yabo thina sigcina asicabangi kahle kahle bafethu imali into encane ukwazi uba mhlawumbe naleli yezongane imali but asicabangi bafethu bese ziningi izinto zokwenza singathathi into bathini uthathe uyise ngoba ilizwe liyaphela lonke yashabalala ama-trucks thina esiphefumula but ungabheka labo bangaphandle abantu basiphilela kahle mfethu basiphilela kahle ungaya on suburbs ama-suburbs lapho kunama-home gate khona lapho ungena ngamakhadi bakubafonela ukuthi ama-estates ngisho kanjani estates suburbs sekazi ungabheka South Africans aphiwe then cela abantu bangaphandle ba-afforda kanjani how did they do thina sihlule kuyenza thanda izinto thina ma-South Africans asithanda shame but angixolisa but mina mengisho ukuthi push the pusher guys, can you please subscribe on my channel and the production follow me on TikTok thank you guys.